nta mafaranga uzabona ceceka si wowe uyatanga yes tuzagera Amerika no mu ijuru uzajayo tureke Amerika watanga igisubizo gutuka buti kuyinkota mutumisha ikirumbe cyane we nazikizagera kuri si wowe ukiyoboye n'Imana wakomeye Imana maze Amen. Leza varigaya Imana utinya jewe nabaye mu gitaramo Zakaritani yarari mu gihugu kimwe gutyaho nari nitaraza muri Kenya yari yicaye nkiri inyuma akana kamuma kunyangara karwaye abazimu abandi bose bariruka turagusenya turakwirukana mu izina rya Yesu Zakaritani yicariri mugabo wataramye Zakaritani yandutse mpaga nicaye rubona jewe nari nicaye uhantu muri iryo kanisa je ibimvuze mbihagazeho gutya sinovugira ibintu mbere ku gatute yaraje ngo agere kuri kakana hari nk'ijambo yavuze gusa nurisubiramo se Zakari akana che niba aravuze ngo shut up niki asubira agenda rica abantu baratandukanye iyo umuntu ari ku gatuti uza wirinda gukoresha amagambo asanzwe yo hanze uzukoresha muri buri abagabo b'Imana baratandukanye imyenda kumara imyaka 40 ntisaze n'ibirato ntibishire nakantu ndabajije nakantu karaho gusa Reka mbaze abaperezida mwe muretse ibisubizo namwe murabifite nashatse kugira ngo wenda twibarize gusa bene data batumisha imyenda kumara imyaka 40 n'inkweto zikamara imyaka 40 tizisaza urukweto rutazarumara habe n'imyaka 3 simba yoshira simbiza ariko onction ariko abantu gusigwa ntibigira ico bisa imyaka 40 inkweto zidasaza imyenda idasaza muvyitiki wari umugore umwe umuvuga butumwa umupasiteri je naramubonye twari kumwe muvuga butumwa atubwira ubuhamya ko baganga bamubwiye ngo Imana wawe yapfiriye mu nda afata amafaranga aja kumusozi gusenga abwira Imana ngo Mana wewe uwo mudamu wamwita Jeni ndamuzewe ndamuzi n'umugabo we ndamuzi abashumba abakozi b'Imana uzuzura n'abapfuye kanzwe kuba ngo umuganga aravuze ngo umwana yapfiriye mu nda haraho bihuriye zura umwana wanje abimuzima inima agaruka mbagere ku baganga twese uzi ko kuja mu ijuru biryoshe nko guteka bisa n'ibiryoshe nko kurya ibiryo umuntu atatetse ariko kuzagerayo bigoye nko kwikora mu nda yes abagabo bari ko bacibwa ibihanga urabaruta Yohana wacibwa igihanga se bamuciye igihanga bakizana hanje kumbe uraruta Yohana gukunda Yesu baciye igihanga ijuru rireba gutya ba perpetuza umvuzwe nawo none imigani uzira ngo kuja mu ijuru ningo kuja kayore ningo kuja umoja ningo abo bashe mwese aho bangu baza mugenzi wengwe se uzawita ibintu ku Imana ishaka kubyita cyangwa uzubzita nkuko abantu babivuze ariko duteye ubwo bibirira bangu ko niko nza ndeba ijambo ryanje ngo ndisohoze ngira mugenzi wengwe Imana iguye kwiga kwita ibintu ku Imana ishaka kubyita aho none kutwika udahari ni gatoya aho ari wewe president w'igihugu abo icyakabiri kunyaga abantu bose ntiyasigare numwe nakantu gatoya aho atari umuntu wuzuye Imana atari umuntu ufite kugisha Imana inama uretse gucika intege hari ikindi kiba gisigaye Daudi ngo arangise ndababwira amasengesho yakoze ngahese zagenze gute titwotsinda sawa reka tubaze umugabo watarame kare twotsinda cyangwa titwotsinda hara tuzamuka ubunyina ahubwo je kubatsinda umugabo umwe yotsinda gace kana niwe n'abagabo 10 bari yasiwewe urukwawe nawo bakabukwa iyo uza kuba hano musaza wacu ntabarapfuye rya jambo twasomye twahereye ruvuga ngo ntawuhanye nawe muri yisi niri jambo rivuga ngo abantu bogera ku rwego blaze cyangwa mwene data ucuranga cyangwa nundi wese bavuga ngo iyo uza kuba hano ubu buzima ntibo bwagumbye kwigira gutya ariko utekereza abagabo batindanye n'Imana kugeza aho umugabo yafashe inkoni ayikubita ubutaka bwumye ahantu hatakiba imvura amazi aratutubiza undi mugabo aragenda hagarara ku ruzi gutya bamusetse ngo abarokore nta mana mukigira ntabitangaza bigikoreka ngo agere ku mugezi gutya kujya kwa Elisa asengera umugezi ngo asengera ayo mazi asengeye urwo ruzi kuva abayeho kugeza ashaje hari ijambo naringiye kuvuga ariko umwanya waryo warangiye Imana ishimwe kuzo yakoze ntabwo byoroshe kuvuga imbere y'abana b'Imana bangana gutya bahagijwe n'Imana kuva kare turavugaho bikeya uko n'ubundi za gahunda n'abayobozi bacu barabizi hari n'igihe abantu gusa bataramira Imana bagatambira Imana bakarinda bataha cyo kibaho imwe muri za programme zari zibaho mu itorero rya Methodist aho twasengeraga iwacu muri Kongo yaravugaga ngo
imipango yose bayipanze y'ibikorwa byose mu ikanisa, ariko ngo umwuka w'Imana yamanutse ibintu bimwe birahinduka. Bwana Yesu asifiwe. Imana ibahumugisha mwebwe mwese munezerere Imana bene data, abakuru n'abato. Sitwabona kuko twavuga n'ubundi ntaciza k'Imana guha abantu umunezero mu mvugo z'umwuka babyita gukorwaho. Reka rero dukomere Imana amashi kubw'uyu munezero. Haleluya. Turashimira Imana cyane kongera kuba hano, mu by'ukuri dushimira abayobozi bacu ba hano. Twavuganye numvise ngize inyota, nije bavuganye n'umuyobozi, nabanje kuvugana n'umuyobozi wacu mukuru, perezida wa Nairobi, hanyuma tuza kuvuganaho na perezida wa hano. Rero ciye bugufi cyane imbere yanyu bayobozi bacu n'abandi bose mukorana, kubw'ikaze ko n'ubundi twe turi bato, ariko kuba mwatwemereye kugira ngo tube hano akanya gatoya. Mumfashe dukomere Imana amashi dushimira abayobozi bacu. Imana ibaha umugisha mwinshi. Ndashimira bera bose bari hano, tarondoye ngo mvuge uyu n'uyu, tumaze igihe kinini tubana mu murimo w'Imana. Imana ihumugisha mwene data wayoboye, Imana ihumugisha bene data b'abacuranzi bose, uriya mwene data bakomeje kuririmba cyane, twagiye tubana kenshi. Ndashimira Imana ko Imana ikomeje kukwagura mu buryo bukomeye. Imana ishimwe kubw'abavandimwe bose, ntavuze uyu ngo ndekuyu cyane cyane. Nongera no gushimira kubwa mwene data Pastor Bigabo twahuye. Imana igumugisha mwinshi, kandi Imana igumugisha kubw'ijambo ry'Imana. Katwongere turikomera amashimuzo kuri, kuko ari amagambo abiri yavuze nayanditse. Haleluya. Kandi irya kabiri naritinzeho mu buryo bukomeye. Iri rivuga ngo amakuru ya kabiri n'ay'ubugingo buhoraho. Abantu bumva nyine mu buryo butandukanye, ariko njewe naritinzeho cyane, numva riramfashije mu buryo bukomeye. Mwene data Imana igumugisha mwinshi cyane kubw'ishurirwa. Haleluya. Imana igumugisha ababyeyi bitanga, bene data mwese muri hano, abacuranzi, abafata amashusho. Imana ibaha umugisha mwinshi, kandi Imana ikomeze kubongerera imbaraga. Turabishimiye cyane. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo nta kintu na kimwe bagushize imbere cyo kumira gahunda yaho uzagera. Mu Gifaransa babyita limite. Nta kintu na kimwe, twari kuvugana ibintu bitari bike, ariko reka duhagarire kuri ako gusa. Ni ijambo rivuga ngo imbaraga z'ubutsinzi buri inyuma y'ico baba bagushize imbere ngo ntukagira aho uzagera. Icyo twebwe abana b'Imana dusabwa gukora ni kimwe, ni ukugenzura icyo bagushize imbere niki. Tuziga, tuzabona abana, tuzabona ubukire. Ni ibintu bitari bike, sino bivuga ngo mbirangize, birahari. Ibyo bagushira imbere ni ibintu amagana. Iyo ndwara yawe ntizakira, wowe uri ingumbi itazabona umwana, tuzashaka babyita les limites. Kandi nta kindi kibizana ni Satani ndetse n'abambari biwe. Si Imana ikubwira ngo tuzagera, si n'abamarayika babivuga. Munemerere tutinde kuri ako gatoya. Icyo dukwiriye gukora nk'abana b'Imana ni ukugenzura icyo batuvuzeho ni ikihe, icyo batashatse ko tugeraho ni ikihe. Bimwe muri ibyo hari n'udashaka gusenga, twarangiza kubireba tugakora icyo bita mu Gifaransa kubihinyura, noneho ukabihinyura ukabihindura ubusa. Nta kintu na kimwe wa mubyeyi we bavuze kuri wewe cyangwa ku muryango wawe kizakumiraho uzagera wa mukobwa buri hano. Nta dosiye nimwe bazavuga ngo yawe ntizaba traité, hoba mu rwego rwawe cyangwa hoba mu rwego rw'akazi, bizakunda. Oh, haleluya Yesu. Mwene data Imana igufashe gucika intege birangire. Imana iguhishurira ibanga rivuga ngo nyuma yo kugenzura ikibavuze kuri nje ngomba kugihinyura nkagihindura ubusa, hanyuma nkabaza Imana. Nizavalia. Haleluya Yesu. Inkumiro bashize imbere yawe ni nishi mu Kinyarwanda cyangwa Kinyamurenge babyita urukumiro, bakagukumirira imbere. Tuzagera Amerika, tuzagera i Buraya, tuzabona umugabo, tuzabona umugore. Itorero ryawe ntirizatera imbere, amateka yo gusenga kwawe tuzagera iyo uzagera bihindura ubusa.
amwe mu magambo akomeye cyane yavugwa mu bantu bagiye bahura n'ibibazo ni ijambo rivuga ngo titugaheranwa n'agahinda. ni ijambo ryabaye mu kindi gihugu iyo cyane bibuka abantu kubera ibibazo byabaye. iyo jambo ndivuze riri ukwaryo rirarangiye. ariko reka twinjire mu isi y'Imana nk'abakristo. Haleluya. Yesu ibintu bagushize imbere ni ibintu amagana, bashobora kugushira imbere ibintu bibiri cyangwa bitatu, ariko ibyo byose umva ko bitoba impamvu yo kukurimita. Aucune limite, aucune blocage, aucune échec bashize imbere yawe izagira ikitwara. icyo usabwa ni kimwe, iyi limite bashize imbere tiyo nkumira. duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu Imana ifite imbaraga zo kugucisha muco bakuvuzeho, zo kugucisha muco bavuze bitazakunda. igihe nakirira ijambo naratuje rubona ndacicika. amwe mu magambo akomeye nakiriye mu mateka mpanyisenga, iri jambo ryanyaganije ubuzima bwaje. sinzi icyo bagushize imbere, sikizi icyo bashize imbere umukozi w'Imana, icyo bagushize imbere, icyo bakuvuzeho, icyo bavuze kuri uya mushiki wacu, icyo bavuze ku mucuranzi, icyo bavuze kuri cameraman, icyo bavuze kuri pastor, icyo bavuze ku muyumbe. ariko nta muntu n'umwe turi hano nk'abana b'Imana rimwe na rimwe batashiriyeho ikintu imbere kitotuma agera iyo azagera. reka mbabwire ijambo ryakoze ku mutima wanje, numva ngiye kuguhera. umugabo yaradekaraye aravuga ngo kuba ndafite amaboko no kuba ndafite amaguru ntibizombuza kugera n'izagera. Chevalier yasenaka ushobora kurira n'abantu bangana ikimuzi bacitse amaguru swate kubera intambara cyangwa kubera indwara, ariko bafite ubwenge buhebuje. dukomere Imana amashyi cyane bene data. n'abantu bangana badafite amaboko ariko bakora buri rukumiro rwose bagushize imbere, nta na kimwe kizatuma utazagera aho Imana yavuze. duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu biragusaba kugenzura cyane. aya magambo turayinjiramo mu kanya gatoya, ariko munemerere nsoma ijambo ryakoze ku mutima wanje nimba ari uguheresho ngo ndangize ndibaza ngo ese Mana, umuntu yogira ubukristo bugeraho buvugwaho iki kintu? umuntu witeguye nadufashe gusoma gatoya, hanyuma aya magambo mbabwiye ayaduhe tuganira. ndayasoma ahantu babiri gusa. Bwana Yesu asifiwe. navuye mu zahabu umutware w'isi injira mu rukiro rw'Umukiza Yesu. twebwe dufite uburenganzira nk'abana b'Imana bwo gutsinda. dufite uburenganzira nk'abana b'Imana bwo kuzagera aho Imana yavuze. dufite umurage wacu nk'abana b'Imana. ikibazo bita sikise ntabwo ari impano, ni shwa, ni uguhitamo. anishimwe cyane. tutegereza abandi ngo nibo bazaguhitiramo aho uzaba n'icyo uzageraho n'aho uzagera. ni wewe iziyo gutsinda tubitegereza muri kayore ngo ubitegereze mu bwoko, ni wewe bibitsemo. igihe nari nicaye hariya nakomeje gutekereza ijambo rivuga ngo ese Mana. Haleluya. bamwe mu basore bacu bari Buraya n'abari muri Amerika, ese ntabo twokumva ko hari nk'ikibazo sino kwifuza ikibazo ko kiba nk'impamvu nkatoya ikaba, hanyuma bakinjira muri kongere Imana ikabakoresha bagatanga igisubizo kabariya ba Daniel. nariko mbitekereza ndi hariya amasiko titwogeraho abantu bibaza ko igisubizo cyabuze bakakibonera mu bayumbe. wakomeye Imana. Amen. wagize ngo upfa gutanga igisubizo gushya nuko gusa. oya Daniel se kugira ngo atange igisubizo, Meshake kugira ngo agitange, abantu guhindura constitution ya guverinoma noneho y'abapagani batazi Imana ikarudaya. kagira ngo none umuntu uraho gusa bashobora kuba baririje binganike. reka nkubaze ibibazo bitatu gutya ngihagazana. Haleluya. kuvukishijwe umaze gukora ibintu by'Imana binganike. urugero abantu maze kubwiriza bagakizwa bari mu byaha. icya kabiri nta cyifuzo wagize cy'amakanisa wenda ufungura nubwo utaraba pasiteri. aho icya kabiri aho kuri kunyine
icya gatatu kuratekereza kuzasiga ukoze iki muzamugira ngo ibintu by'Imana bizabyizana hari ikiguzi niyagira dusomera gatoya igitabo cya Yobu ndaza kubabwira ibintu bitatu ugomba kwifuza ku buzima bwawe niyagira usoma igice cya mbere umurongo w'8 Yobu ariko abantu baratandukanye mu mateka yewe uretse kugirira neza umuryango wawe ko ari uwawe umugore wawe n'abana bawe umugabo wawe aho wari warenga urwo rwego kwarenga urwo rubibi hari imfubyi kuzi hari umukene ukuzi kuva wakizwa ivuga butumwa ryo ku rwego rw'isi kabaje kuvuga ubutumwa muri zahongiri batazi Imana bari binjira muri iyo gahunda yo kwanga abantu bazakizwe barimo abarabu barimo n'abandi b'abakomuniste ibitekerezo byawe byari byaguka ku buryo ushobora kuvuga ngo icompa ngatererwa turukana ngatangira kubwiriza abantu bakabona Imana bakayibonera no mu bikorwa wowe isoko y'umugisha amen amen mwene data tuzamura Imana moko uzuna umukizwa gusa ngo naje mu ikanisa timuzi ko hari itandukaniro ry'abakristo n'abigisha timuzi ko abakristo bamwe bingumba uko umuntu avyara mu bumiri niko umuntu avyara mu mwuka iyo umuntu mubwiye Imana agakizwa akare kuko mwene data president ariko avuga Robert niko ubuzaye abantu bashobora kumara imyaka 10 mu ikanisa batavyara ni vani yazimanga Imana yakoresheje abagabo b'Imana barimo ba Mose barimo ba Eliya bavyara abandi bazavyara abandi amen 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 hallelujah nimba utari umunyamwuka tiwovyara umunyamwuka Eliya yavyaye Elisa kuko ni umunyamwuka Mose avyara Yetiro avyara Mose yego Timotheo yavyawe na Paul umunyamwuka turi umunyamwuka wovyara tato wovyara Imana igutegereje mu bintu bikomeye kubera agakiza ufite mwene data pastor Bigabo yavugaga sako kwicarana amavuta Imana yaguhaye yo bamwene data ucuranga nawe umuyumwe sayo kuryama nayo kuja mu kazi dukomere Imana macane biragusaba kwibaza imyaka 10 umaze mu rusengero umaze guhindura ingo wenda zingahe zasenyutse ku muntu udakwiriye gukumirwa no kuvuga ngo naya yanje somira ijambo mukozi Imana bless Uwiteka arongera abaza Satani ati mureke mwumvira ijambo akaga nimba nakita tezisi ya kabiri aga paragraphe kaja kurangira nahagaze mbese witegereje umugaragu wanje Yobu yuko ari nta guhanye nawe mwisi agarara abahagaze gatoya twinjire turi hano ijambo rivuga ngo nta uhwanye nawe muryumvise gute tekereza kugira ubukristo hatagira undi muntu n'umuhwanye nawe kuri ubwo bukristo muri kayore yose tekereza kugira ubuzima bw'Imana utoba comparable n'undi muntu suya abantu baratandukanye umuntu n'umupasiteri ariko afite umwihariko iri ni ijambo dore tuvuga wenda twari kurifatanya n'indakanya gatoya rivuga ngo kubaho kw'Imana ko tumuba haleluya Yesu haleluya umwe mu bantu bakorera mu rwego rw'ubutwari ni ijambo rimwe rivuga ngo ni gute Imana yo gukoresha mu buryo bwihariye tuzamura Imana moko oh haleluya ariko tekereza umuntu gusa n'undi undi agasa n'undi oya ko tawu urumva we wasomye aya magambo tawuhanye nawe muri abo basore afite umwihariko wiwe Imana yigeze kubaza Miriyamu iramubaza iwe nande naroni ngwese niki cyabatinyuye kuvuga Mose akabantu baratandukanye mate ariko reka mbabaza umuntu muzamuvuga mwese ngo twese siko tuzi ngo umubiri inyama n'amaraso ntibizaragwike naho none se umubiri wa Mose nawo uri muri urwo rwego umubiri w'umugabo wapfuye Satani kawurwanira umuntu ugira agaciro la valeur kugera ku rwego dese intumbiye ikarwanirwa n'imizimu abazimu akazabanirwa n'imwe twobona iriya intumbi ya Elisa yazuye umuntu wakomeye Imana masha abantu baratandukanye inshuti yanje tukazubwira ngo abakristo niba ko ntawuhwanye nawe muri isi bankubaza mugenzi wawe ngo se uzi cyo wavukiye mu mwuka
narakijijwe wa aho mubaza ngo ese kuva utangiye kwiriza ugeze ku minsi ngahe nkuzahindura Afrika apana nkuzakora igitangaza gusa agikoreshejwe muri Kayore kuzahagarara Imana muri Afrika gukiranuka byo biteye gute mu gatoya na kanini icyacumi Imana yavuze no kwiriza Yesu yavuze n'abantu ni Yesu wavuze kwiriza Imana ivuga icyacumi nta wundi muntu wabivuze oya tubukaje wenda wogenda ugasoma ibyawe tutazi Yesu niwe wavuze ngo bene uyu muzimu tiyokurwamo n'ikindi keretse kugira gute ko muvuga ngaho mutabisomye muri Matayo keretse gusenga no kugira gute aho Imana ivuga icyacumi muri Maraki ngo nimungeragereshe kimwe mu cyacumi kugira ose wagize ngo gutanga icyacumi haleluya Yesu nubwo wenda mzinjiyemo wagize ngo biterwa nuko wenda wabonye ibintu byinshi cyane birenze cyangwa bakibwirije cyangwa n'ugwishurira urukundo rw'Imana mwene data yatubwiraga ariko se uruhishuriwe ni ngombwa ugere ku cyacumi gusa hari abagabo bageze ku rwego barenga icyacumi neza haleluya umugabo bamwita Kenneth Yegeni wo muri Amerika yakunze Imana arahetsa agera ku rwego abwira Imana ngo icyacumi kivuyeho niki zoza ntanga 9 mu cyacumi kweli njyewe sizo batanga 1000 nimba nabonye 1010 zoza ntanga 900 sigana ni 1000 ngo agera haravuga ati nibi navyo ndacara umugugu ngiye kubajera muza mugenda mufata ibintu byose by'Imana mu minzanire arakira aragenda arahetsa simvuze uriya wa Kurugati umugabo umwe kubera gukunda Imana no gukorana n'Imana abamarika bamusuye incuro 300 sinobishamwe umwanya muremure reka dusome ijambo ry'Imana 300 fois umugabo yariyirije mu abagabo b'Imana mwe muri hano musenga yiyiriza incuro 80 za Karitani wo muri Kameruni wo mvuze izina ryiwe uzogenda usakinge gatoya yiyiriza 80 fois incuro kwiyiriza amasengesho yo kwiriza amafungo y'iminsi 40 press ayakora incuro 80 mu Gifaransa bavyita un chrétien redoutable umuntu utinya jewe nabaye mu gitaramo za Karitani yarari mu gihugu kimwe gucabona nini taraza muri Kenya yari yicaye nkiri inyuma akana kama kunyangara karwaye abazimu abandi bose bariruka turagusenya turakwirukana mu izina rya Yesu za Karitani yicaririye umugabo wataramye ngubwira mugenzi ngo gutarama mubwire ngo gusenga mubwire ngo kwigiriza mubwire ngo kuba umuntu udasanzwe mubwire ngo Imana ikurinde kuba umuntu usanzwe etre ordinaire va muri ivyo beze Imana Karitani yandutse mpaga nicaye rubona njewe nicaye uhantu muri iryo kanisa ibi mvuze mbihagazeho cyangwa sinovugira ibintu mbere ku gatute yaraje ngo agere kuri kakana hari nk'ijambo yavuze gusa nurisubiramo se Zakari akana che niba aravuze ngo shut up niki asubira agenda rica kabindi araja muri iki nshuti yanje haguruka umwanya wawe n'uyu nabagirana umwanya wawe n'uyu ugomba kuba cyana ugomba kuba la source de bénédiction Imana yabigushizemo biragusaba ko wibaza niki ngeze y'imyaka yose maze muri Kayore ariko reka nta gusenga nta kuyiriza nta kwizera Imana nta byiringiro aho Bwana Yesu asifiwe amen urangiza ureke gutegereza se kiriya bavuze bagomba kuvuga kiriya njyewe ndaza gutinda gatoya mbabwira abagabo nkabangaye bakeya bakoze ibintu ndabango abantu baratandukanye iyo umuntu ari ku gatuti uza wirinda gukoresha amagambo asanzwe yo hanze ukoresha muri buri abagabo b'Imana baratandukanye tugomba kwiga tukigira ku ngabo z'Imana zagendanye n'Imana munemerere gatoya dusoma aya magambo ariko tuyahereye ku ijambo rimwe tubone gusoma aya magambo abiri nababwiye soma ngaye soma itangiriro nshuti yanje wagendanye natwe mu bihe byawe bikomeye wazigamira zacu komereza ku rutare tukorera Imana ngo urategereza ngo uzinjira mu isi y'ubukire icyo bita living to give tibikunda genda ubaze principe zaba Ibrahimu wubakaga igicanira wageze hose baza principe ya Dawudi wakunze Imana yatsinze intambara 66 abagabo b'Imana n'abagore bamize Yesu bakamumira tibaza bapfa gupfa oya uzegwenda bisome neza witonze Bibiliya ngo même si je passe habe nubwo nonyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu
ni bangahe satani ishaka ko bapfa habe nubwo bogurira umuntu bakamuha n'imbunda bakamuha na piste ngo naza kwica rimwe na rimwe tiwopfa nimba Imana ikifite umugambi kubera iki bwira mugeze ngo kubera kuri imbone yes ashimwe cyane bine simbisi abantu Imana nimba Imana yaragufashika bayaraguhaye imbaraga uzi gusirima genda wige nibindi ntabwo ari ugutamba gusa konyine kubaho habe ibintu amagana nimba wumva ngo umwana yarakize mwabakozi b'Imana mwe Isake yarakize arusha perezida w'igihugu cyangwa wenda siko mwabisomye gute Bibiliya iravuga ngo Abimeleki perezida w'igihugu abwira umwana we Iburahimu ukomoka mu maraso y'umugabo w'Imana watanze umwana aramubwira ngo genda utuvemo uraturuta cyane subukira ufite burarenze baraza baramupfukamira abagabo baramubwira ngo twakeneye ngo tugire dukore nk'icyo isa nakwita ninka pact conversion tugire conversion nawe tukatumerere nabi impunzi mu gihe abandi dutetema wenda umuntu mwavuze ndahagaze sinovuga ibintu byinshi ngira ngo ayo magambo buzararangiye ngaye soma twumve nshuti tangiriro abandi nibo bari ko bapfukama babwira impunzi Isaac ngo twaje ngo dusinye conversion naho undi wenda nka ministre runaka ashobora kuvuga ngo impunzi ibi mana we biracitse Bibiliya iravuga ngo iyo ndwara si yo kumwica dukomere Imana amasha amen yo gusaba kwinjira mu ijambo ry'Imana duheze Imana ikibaho haleluya Imana yagushizeho kugira ngo uzavuguruza ibyo satani yashizeho ngaye soma igice cya 2 umurongo wa 19 haravuze ngo bangu uramutsa mugenzi we gatoya mubwire ngo Imana iguhishurire ko yashatse ko muzakorana ibiguhishurire tiwopfa kuzakira ongera mubwire ngo Imana iguhesha imbaraga zo kuvuga ibintu kushaka ko bizaba davaniza mangabenya nushaka ko abana be bazatsinda ego nushaka ko dossier yawe izaba traité tubitegereza undi sundu uzabigukorera ni wewe nushaka ku rugo rwawe ruzabirembo ry'ijuru ejo igihe nariko ngenda ntambuka gatoya nasomye rero jambo ryanditse muri Maraki rivuga ngo Imana ibabera inkingi y'igicu manishi muri Maraki koze ya jambo ryantangaje ryo muri Zakariya igice cya 2:8 ngo Imana ikubera inkingi y'igicu pastor yongere kubera inkingi y'umuriro ariko reka mbaza akabazo muri hano tuzamura Imana moko reka mbaza akabazo wenda aba president hano n'abapasteri tube turetse abakristo mugasubiza wenda n'undi wese imyenda kumara imyaka 40 ntisaze n'ibirato ntibishire nakantu ndabajije nakantu karaho gusa reka mbaze aba president mwe muretse ibisubizo namwe murabifite nashatse kugira ngo wenda twibarize gusa bene data batumisha imyenda kumara imyaka 40 n'inkweto zikamara imyaka 40 tizisaza urukweto rutazarumara habe n'imyaka 3 simba zoshira yoshira simbiza ariko onction ariko abantu gusigwa ntibigira ico bisa imyaka 40 inkweto zidasaza imyenda idasaza mu byitiki wabikomeye Imana amashwende gisubizo nushaka cyo wagendanye natwe mubisa bikomeye ari fani gari ya Imana nuba Imana iracyagaragara nuba Imana irahari muri Kayore nuba Imana irahari mu bwoko nuba Imana irahari mu pasiteri bakirijwe nuba Imana irakora mu bamama basenze duheze Imana icyubahiro haleluya Imana tigeze ihagarara mu abakozi b'Imana imyenda imyaka 40 hari ibintu uzandeba muri Bibiliya nkabanza ngaseka undi mwanya nkarira ariko iri jambo ryarandije témoignage kuba ndafite amaboko kibwe kuba ndafite amaguru yes binga bibiri ibyo bintu nibitoya batumishe reka tubaze gatoya kuba umuntu adafite amaboko tagira amaguru ariko ntiyemere ko azatsindwa nakantu gatoya cyangwa kanini ese uwo muntu afite kwizera guteye gute mugiye ufite amaguru n'amaboko bamuca intega akaryama Simana yakubabariye Bibiliya iravuga ngo amuka wewe usinziyaye kandi si bitotsi bivugwa ni muri tekerezo amen si Bibiliya gusaba gukanguka cyane
ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. nzi umugore umwe umuvugabutumwa umupasiteri je naramubonye twari kumwe muvugabutumwa atubwira ubuhamya ko baganga bamubwiye ngo uyu mwana wawe yapfiriye mu nda, afata amafaranga aja kumusozi gusenga abwira Imana ngo Mana wewe uwo mudamu wamwita Jeni jewe ndamuzi n'umugabo we ndamuzi, abashumba abakozi b'Imana uzuzura n'abapfuye kanzwe kuba ngo umuganga aravuze ngo umwana yapfiriye mu nda, haraho bihuriye zura umwana wanje abimuzima inima duhezima agaruka mbagere ku baganga presi baramubaza ngo ese nitwe twagupimye tubona umwana yapfuye cyangwa n'abandi ni mwebwe? Ni bande bakoresha iyi gahunda yo kugenzura abajenekologe? Ni bande? Si mwebwe? None ni muzima cyangwa si muzima? Ni muzima. Twakomeye Imana marisha. Amen. Iyo utemeye gutsindwa itsinzi iragaragara. Intsinzi bana b'Imana Intsinzi koko bw'Imana intsinzi ya Yesu. Urukumiro bagushize imbere wa muhungu we tiruzatuma utageraho Imana yavuze. Amagambo bavuze ku bana bawe wa mudamu we tuyemere. Imana yabwiye umugabo w'Imana ngo duheze Imana cyura ugende ucurira abanyezirayeli babwire ngo muzane abahungu banyu muzane n'abasirikare banyu bazankorera bamwita Benihadad ngo arangize. Abagabo b'Imana buzi Imana babwira president baramubwira ngo wewe president Ahabu genda ubwire uriya mugabo ngo ibyo wavuze mbere twabyemeye ariko ibyo uvuze bwa kabiri ntituzemeye. Reka ngaruke kurindi jambo tutaragara kuri aya magambo abiri nababwiye tugiye gusoma. Petero baramufashe nyuma yo kwicanda Yakobo ngo barangize itorero bategereje ko rivangwa Imana we na Petero nyine agiye gupfa. Baravuga twebwe nta yindi strategy dukoresha, reka dusenge napfa turamenya ko ari gukora neza wowe president Herode. Ngo basenge marayika aramanuka twazamura Imana mo. Amen. Ni ngomba mugenzura ikibazo cyabaye hanyuma usubira inyuma gato uce ruhinga ugende ukurikirane neza. Reka turabigeraho tubivuze. Soma aya magambo. Amen. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose ibizanira uwo muntu ngo ibizanira umurokore w'akayore imenye uko abyita, ngo imenye uko yita urugo rwe, imenye uko yita ubukristo bwe, imenye uko yita ikiyumbe ciwe, imenye uko yita. Turishimira abavyeyi bacu abasaza bari inyuma. Imana ibamugisha. Amen. Gucika intege Imana ibikurinde burundu. Kumva ko Imana yanani bitagikoze Imana ibikurinde burundu. Gucira Imana urubanza no kuyibwira ngo ni gute wangiza Imana ibigukamure mu burundu. Kwitotomba birangire, kwivovotera Imana birangire. Utwibutse Mana amasezerano tumenye yuko utayuzarangira. Wowe udusinzira mu mazu tubamwo y'abandi yo gukodesha ukwezi kugashira no kurya amezi 5 agashira, kandi turi mu mazu wenda dukodesheje ukabona amahoro umwaka ukaza ugashira hobo undi ukaza ugashira kuri igitanga. Utwibutse Mana amasezerano tumenye yuko utayuzarangira. Ese mu butayu mutadasinzira cyangwa za mumakibutsa amasezerano wokandagira muri Kanani gute utayumva? Uzakandagira mu ijuru gute litakubamwo? Imana iguheshe kumva ijuru ko rikurimo kakurya ko kwikora mu nda. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya Yesu. Haleluya. Uzi ko kuja mu ijuru biryoshe ngo guteka bisa nibiryoshe nko kurya ibindi umuntu atatetse, ariko kuzagerayo bigoye nko kwikora mu nda. Yes. Abagabo bari ko bacibwa ibihanga urabaruta. Yohana bacibwa igihanga, se bamuciye igihanga bakizana hanje kumbe. Uraruta Yohana gukunda Yesu. Baciye igihanga ijuru rireba gutya. Ba perpetuza umvuzwina ngo none imigani. Uzira ngo kuja mu ijuru ningo kuja kayore, ningo kuja umoja, ningo kujiri iwacu. Gusenga si kwa ngo naje hano nje biribona. Cyangwa umukozi w'Imana bigabo yaje kubwiriza. Gusenga Imana ni ngombwa gusa usenge mu mwuka. Woja kayore, woja umoja, woja kasarani. Ariko icyingenzi nuko ibikorwa byose ukoze ubikora mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Gusenga mu mwuka ntabwo ari ngo naje hano kayo. Gusenga mu mwuka ni ngo ni gusenga mu mwuka no mukuri ijuru rikamenya ibintu. Nta uhwanye nawe muri abo ba mama ingenzi.
ntawanye nawe muri abo bayumbe indakemwa. Yesu ashimwe cyane. Ntawanye nawe muri abo bapasiteri, umuntu uteye ubwoba imbere y'Imana. N'Imana yabivuze si umuntu. Ako karongo kanyuma kavuze gute niko nshaka twinjire muri aya magambo dusoze. kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari iryo riba izina ryacyo. Amen. Ubwihagaze tugiye gusoma aya magambo ko ari abiri. Muranemerera dufatane mu ntoki gatoya. Hari ikibazo ndabubashe mwese. Aho bankubaza mugenzi wanjye se uzawita ibintu ku Imana ishaka kubyita cyangwa uzubyita nkuko abantu babivuze. Ariko duteye ubwoba. Bibirira bangu ko niko nza ndeba ijambo ryanje ngo ndisohoze. Ngira mugenzi wanjye Imana iguye kwiga kwita ibintu ku Imana ishaka kubyita. Neza. Nzakira cyo ni kimwe, nzatsinda zo ni bibiri. Nubwo ndi mu bigaragazo ariko Yesu yaranesheje bitatu. Habe nubwo ndi mu ntambara ariko nzayisohokamo bine. Imana iri kumwe nani tizandeka. Dore Imana ishoho nasaba kuvuga amagambo Imana yavuze. Bibirira bango musifaza yike miyoyo ndi mwenu. Amen. Amen. Uko yisi kintu mwaba president nibyo byabaye izina ryacu. Nutita ubukristo bwawe ko ari ubukristo budakina ninde uzobwita? Ni wewe. Soma ya magambo twavuze tugiye kugira ngo turebereho nk'akarorero n'amagambo abiri. Dusome igitabo cya Samuel. Fata Bibiliya yawe gatoya. Reka gucika intege, reka no kwiheba no kurambirwa n'iminsi yo kubabara ubwo bazunguye nishobotse ubwo n'Imana ivuga. Imana tibutira. Bene data bari inyuma turabiyegereje Imana bamugisha mu izina rya Yesu. Oki tarimite nimwe bashize imbere yawe izagira ikigutwara. Tarukumiro na rumwe bagushize imbere nguzatuma utageraho Imana yavuze. Haleluya Yesu. Farawo yari kwabwira abagabo b'Imana n'abagore akababwira ngo nta mana nimwe izabakura mu maboko yanjye. Bavuyeyo. Nebukadineza yabwiye abagabo b'Imana arababwira ngo ni iyihe mana yo bakura mu maboko yanjye murapfa. Abagabo b'Imana baraceceka. Wagendanye natwe mubiheza Carlos Sivera nawe wumve gutyo bazigani ariko ntacyo bizatwara. Dutera za ruya kazitatu. Praise Imana ishubero. Haleluya Yesu. Praise Imana ishubero. Haleluya. Praise Imana ishubero. Haleluya. Soma igice cya 30. Samuel wa mbere. Igice 30. 30 Samuel wa mbere. Usoma umurongo wa mbere kugeza nko kuwa kane. Ariko ndashaka ngo turebe twese nje nawe umurongo w'8. Nuko Dawudi n'ingabo ze titre y'amagambo iravuga gute nshuti yanje? Abamaleki batwika Sikiragi. Yego. Dawudi adahari. Aho gutwika guhagaze gutwika umudugudu bakawutwika ugashira nini bibazo twagiye tugira namwe twese turabizi. Nakantu gatoya. Aho noneho kutwika udahari ni gatoya. Aho ari wewe president w'igihugu abicaka kabiri kunyaga abantu bose ntiyasigare numwe. Nakantu gatoya. Aho atari umuntu wuzuye Imana, atari umuntu ufite kugisha Imana inama, uretse gucika intege hari ikindi kiba gisigaye. Dawudi ngo arangise ndababwira amasengesho yakoze ngayesoma. Nuko tarukumiro bisubiremwo okine limite okine sinzi uko nabivuga Imana ifashe ariko umwuka w'Imana gweshe kuzumva kuruta uko mbivuze. Nta mafaranga uzabona ceceka si wowe uyatanga. Yes. Tuzagera Amerika no mu ijuru uzajayo tureke Amerika. Zo ni bisubizo watanga igisubizo gutuka buti kuyinkota mutumisha. Ikirumbe cyane we nazikizagera kuri si wowe ukiyoboye ni Imana. Wakomeye Imana amaze. Amen. Leza varigaya. Imana ikeneye abagabo n'abagore batanga ibisubizo by'ingenzi. Imana yabwiye abagabo ngo ese ni mutubwira amakuru. Mose abagabo 10. Zagenze gute? Titwotsinda. Sawa. Reka tubaze umugabo watarame. Kare twotsinda cyangwa titwotsinda. Hara tuzamuka ubunyina ahubwo.
je kubatsinda umugabo umwe yotsinda gace kana niwe n'abagabo 10 bari yasiwewe urukwawe nawo bakabukwawe ngaye soma aya magambo twumvishe cyane Bibiri jambo ry'Imana ravuze ngo nuko Dawidi n'ingabo ze bagera Isikuragi ku munsi wa gatatu basanga abamareki bateye igihugu cy'Ikusi n'Isikuragi batsinze Isikuragi bahatwitse niki kibazo cyawe wagize kiremereye ku buryo utobasha no kuvuga ukagira ikiniga gusukumvugiye ko gupfa banyaze abagore n'abari bari iyo bose abato n'abakuru tibagira uwo bica ahubwo babanyaze barigendera Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu basanga bawutwitse kandi abagore n'abahungu babo basanga ikibazo cyawe cyabaye n'abantu bose bakureze bamenya neza ko wagize ikibazo n'abakobwa babo banyazwe Dawidi nabo bari kumwe bahera ko batera hejuru bararira babuzwa niki barahogora bagezaho umuntu atagira batakibasha kurira cyari ikibazo gitoya cyangwa cyari kinini aho ni limite cyangwa si limite mwango niko kuvuga ngo twabashize imbere ikintu kivuga ngo twanyaza abantu biwanyu bose dutwikana umuhana none mugende mwipfire nti mukibayeho badahari sino gushawo nyine gusa banyaze n'abantu ikindi kintu gikomereye imitima bageraho barire mu ntata kibasha kurira cyane hari abantu benshi bafite ibibazo ariko bitogera kuri urwo rwego reka turebe amasengesho Dawidi yakoze yego Dawidi ku 8 Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati ninkurikira izo ngabo nzazifata aramusubiza ati zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose aya masengesho amwita la prière d'investigation Imana yesha Dawidi wishurirwa ikintu gikomeye cyo gusenga amasengesho yiki yo gukurikirana ikibazo cyabaye muyangane gatoya dusomira ijambo rya kabiri byanditse mu gitabo cya Danieli reka dusome Danieli igice cya kabiri umurongo nushaka kwitusoma umurongo wa 7 wa 9 na 10 oh yes hallelujah hallelujah bene data Imana ifite imbaraga zihebuje Danieli igice cya kabiri nushaka usome umurongo wa 9 na 10 cyane cyane ndashaka umurongo wa 10 sawa haravuze ngo Danieli 2:9 ariko nimutamenyesha izo nzozi mwese nimutagira gute nimutamenyesha izo nzozi mwese umwami ya Rosiki ngo arangiza arabango nibatizumenyesha baragira gute muzazitegekwa itegeko rimwe ryo kugira gute kuko mwagiye umugambi wo kuza kubeshera imbere yanje mukirengagiza ibyo babajije ngo uzacana ayandi cyo nimumbwire izo nzozi menye ko mushobora no kuzisobanura nuko abakarudaya nashakaga kwicuma basubiriza imbere y'umwami icarimwe bati baramubwira ngo nta muntu n'umwe wo mwisi wabasha kumenyekanisha umwami iryo jambo kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo nimuhaguruke gatoya Bwana Yesu asifiwe reka dusenge ijambo rya kabiri iryo sinobasha kubivuga perezida yovuga ngo mwese murapfa warangiza ukabaza icegera cya perezida ngo nimumpa akanya gatoya atari icihebe mu mana Daniel abwira Ariyoki ngo wa mugabo
genda ubwire perezida ngo aduhe iminsi mikeya gusa. Yego. Nta limite yo dushirira imbere ngo dupfe. Amen. Dufite Imana ya Israel. Hallelujah. Mana shima. Amen. Ufite ikibazo kiruta ico perezida yavuze. Ico bita guca iteka kwa perezida ngo nimudasobanura inzozi murapfa. Yego. Uzi ko hari abafite ibibazo ariko bitangana n'itegeko rya perezida. Excellence perezida w'igihugu. Daniel aramo ngo ntabwo bafite habe nubwo dushira imbere ngo turapfa n'abakarudaya bose n'abacumi n'abanyabwenge niki. Twebwe turatanga igisubizo. Arambwira ngo Imana gusa yonyine ibana ibahantu hataba abantu niyo yobasha kugiriza inzozi warose. Kweli. Mureke dusenge tubwire Imana ngo Imana yo mwijuru. Hallelujah. Hallelujah. Yagura ibitekerezo byacu turebe kure cyane. Ibindi tugisha Imana inama tumenye amakuru y'ikibazo uko kimeze kandi kizarangira. Hari ijambo nasomye hariya rivuga ngo iyo uza kuba hano musaza wacu ntaba yarapfuye. Rya jambo twasomye twahereye rivuga ngo ntawuhwanye nawe muri yisi. N'iri jambo rivuga ngo abantu bogera ku rwego Blaise cyangwa mwene data ucuranga cyangwa n'undi wese bavuga ngo iyo uza kuba hano ubu buzima ntibo bwagumbye kwigira gutya. Kweli. Reka dusenge sinovuga amakuru menshi ariko abantu baratanze. Iyo uza kuba hano aka kavuyo aho ariko utekereza abagabo batindanye n'Imana kugeza aho umugabo yafashe inkoni ayikubita ubutaka bwumye ahantu hatakiba imvura amazi aradutuza. Undi mugabo aragenda hagarara ku ruzi gutya bamusetse ngo abarokore nta mana mukigira nta bitangaza bigikoreka ngo agere ku mugezi gutya kujya kwa Elisa asengera umugezi ngo asengera ayo mazi asengeye urwo ruzi kuva abayeho kugeza ashaje. Hari ijambo naringiye kuvuga ariko umwanya waryo warangiye. Ni ijambo bita gutindana n'Imana wapfa hazoshira nk'imyaka 100 bageraho wasengeye bakaza bumva imbaraga nkaho gihari. Ijambo rirukwaryo kadusenge. Data turagushimiye Mana urera ishurira abana bawe kufite imbaraga zo gutanga ibisubizo mu gihe umwanzi Satani n'abakozi ba Satani bihariye baciye abana b'Imana intege. Reka abakristo bumve ko